Abaturani bagira ngo batwire bagakozesa batari kumanya mbanyuma y'abanyambabazi kugabaseho. Baize mukaga. Muri kwemera busha. Tikumanya ngunaga busha. Aya garesera kagiye ngutume timu. Abo ko batigamira mutoya yaringe twayaringa mwaka gitu. Nemitu twazo mu mukino. Mwahimba. Twahemba. Izabo hempinduka yoko. Izabo hempinduka yoko jya mutseme kuba twine miti. Nani twaje mesereza tyo twashashura mita tukuzerebe. Turetire garya gabusa nguturagasasura. Bakaba turetire garya gabusa gatarwo gusasura. Tubanze tukoze sobwira kuburike ngumba kwiza batuwa yaringeje barete metatanke gusasura. Konko ngwiro muntu wayaringa tutakusasura tuteka mwe sente za wayaringi batusisire sente ati do tuferwa neje saha tigaro. Abaturani betombitira b'ekitongore cy'amashanyarazi habo kutwara waya zabo ezibaye gurira umusente zabo kuza kwizomu MP akajya tubitoma nakubaretera amashanyarazi yazera tunakubaretera amashanyarazi yasimbe bukondo kwereze kusimbe bukondo ya leta wires aza kuyaretire wires connectinga kuri ananka transformer igakurwa mu irwaro buri yomo yafuna wire buri yomo akagura wire yeye yahitayiza amashanyarazi mbona amashanyarazi nuko gubiziri amashanyarazi arugareta akagareta kampini n'uburundi nho yagaretire kumoreba munaka no kamera gakagarya gabusha n'amashanyarazi gabusha tugasasura bonke biwayebi akagakomya hari biwayebi tw'abantu nite twagiye gurira abebembezi ba Mtoma Town Council bagira ngo ubone bamanya ngo waretsera amashanyarazi aga akabagira ngo bagahembe mpaka baruhire teka ngo nwaro fraga beyara coin champion ahereze kuyija har korara yaturagana sangu within 2 weeks nigazagaruka to abiye turyaho tara amashanyarazi batemba bagagara so ndi twaba happy from then after 2 weeks hatgabe garho for yesterday and today morning hatgarga batemba bagaraga bagiya ikiresire bagasaraho amashanyarazi aga nabwa nyuma akizizo tukageraho urukiko rw'amashanyarazi batugera ngo buri muntu wena ayina amashanyarazi ningase agatayize apurayinjire mita dena amashanyarazi batandike kusasura. Ab'ekitongore cy'amashanyarazi cya Uganda Electricity Distribution Company Limited tubaterekire kugaruka mu bibuzo bitu ahanshongeje gasha kwa Amerika twacire.